netse abiri, mennye abiri, ndiye abiri, nsigaranye amagi angahe? Nta gi na rimwe risigaye. Sure? Yeah. Sure? Yego. Hello once again ladies and gentlemen. Uyu nguyu ni Joseph nk'ibisanzwe. Ubu ngubu hano Masanzu Musani ngiye kumucalenjinga. Murabizi ko niyemeje kuzajya mbaha show buri munsi ducalenjinga abantu ku mihanda. Hano Masanzu Musani ngiye kumucalenjinga. Yo, what's up? What's up? Umeze bite? Sawa. Ndakubona. Yeah. Witwa ndese bro? Njye banyita C-Shoot Nigo. C-Shoot Nigo? Yeah. Ko numva ari izina ry'abaraperi. Si uri umuraperi? Njye ndi umuraperi. Uri umuraperi? Yeah. Nkubitiraho agapera numvise. Kubitiraho agapera. Kubitiraho agapera. Duca mu mikuku ku muhigo w'imituku, indani mu gicuku sinicime n'ibitugu, fatirana wowe ukuze abandi mbaye ikuzo, amurapa ndi mu kazi w'imaniga w'ibisazi. Yeah. Kakagoma nakawe se? Nakanjye ariko ntabwo karajya stu. Ko numva gakaze se? Karakazi. C-Shoot kabisa. Yeah. Nyine nayo nitwa Niyonkuru Joseph. Ubu ngubu nyine ndi gucalenjinga abantu bagiye batandukanye muri ino mihanda nyine. Uri tayari nawe ngucalenjinge se? Ndi tayari nari. Okay, ngiye kukubaza akabazo, ntugakora neza ndaguha impano guturuka muri Ishi Record. Yeah. Ishi Record urayizi se? Ndayizi njya nyumva. Ishi Record ikora iki? Ikora imiziki. Ndumva uyizi neza. Rero kubera uri n'umuraperi byaba byoroshye, uzagende bagukorera akagoma. Narebe. Akabazo kanjye ntugakora neza uzajya muri Ishi Record bagukorera akagoma ku buntu. Yego. Uri tayari se? Ndi tayari narebe. Okay, kanze narebe bite ngucalenjinga ugakore neza nyine. Yeah. Okay, twagiye. Okay, akabazo kanjye kameze gutya. Uri tayari? Ndi tayari narebe. Okay. Mfite amagi 6. Angahe? 6. Netse abiri, mennye abiri, ndiye abiri, nsigaranye amagi angahe? Nta gi na rimwe risigaye. Sure? Yeah. Sure? Yego. Okay, ashubije ko nta gi na rimwe ryaba risigaye. Ubaye uzi igisubizo wacyandika muri comment, ubundi tukareba igisubizo ni iki. Okay, nabashishikariza gukora subscribe kuri Joseph Empire TV, ubundi ukajya ureba ama challenge nk'aya ngaya ntihazagire nimwe gucika. Ciao.